Oye, pues los huevos con patatas que sepa que están muy buenos. A mí me encanta. A mí también. ¿Será que...? O sea que a mí si me pusieran todos los días huevos con patatas, ¿sabes? Pero lo que pasa es que coño. Y yo, que me entera que te has comprado un piso. ¿Qué dices? Yo soy mileurista. ¿Te has pensado que soy multimillonario o qué? Busco un piso y no tengo dinero para poder comprar ni tampoco alquilar. Me quiero ir de casa, no quiero vivir más con papá y mamá, que tengo 30 ya. Vaya futuro que a todos nos espera y en esta nación no se libra. El més esgarrifós és veure com s'ha legislat sempre en aquest país a favor dels bancs, dels grans promotors, i mai s'ha mirat per la gent, o sigui, per als treballadors que necessiten una vivenda per viure i que és un dret constitucional, i mai se li ha donat suport. O sigui, totes les lleis que s'han fet i tots els desenvolupaments econòmics socials que han hagut en aquest país han anat sempre lligats a l'economia i a les grans fortunes, mai a la societat. Viva España, burbuja inmobiliaria con milenio. Jo crec que la gent comença a adonar-se que la cosa no era tan bonica com ens la pintaven, no? Que pensaven que això no era una bombolla, sinó que realment estaven evolucionant, estaven creixent. Crec que s'estan adonant que tot era una mentida, no? Nación no se libra un idioma. Esta es la letra del himno de España, de una patria infecta de especulación. Aquesta iniciativa de fer el documental va ser una inquietud que tenia, que, bueno, més que una inquietud, no entenia per què la gent es ficava a comprar-se una vivenda de 200 o 300.000 euros amb sous de 1.000 euros, i, bueno, tenia... Infecta de especulación.